Morning lavender, nitsada kaayo. So ilalom sa lavender, butangan ako mga gibutam na nako ni para sa una og carrots, mida. Tanawa. Nara diri carrots nabilin pa. Kining isa. Pag human nga nahurot na tong carrots diha, gibutang na po nako beetroot. So nanapay na binabilin gyapon isa. So dinhi na pod ko sa nagalay kulitis diri kana sa mga gagmay nga kulitis akong gyapon gikuha tong dito spikas. Gagmay pang mga kulitis kay na may koy daghan seeds. Kini na pod rukula. Gagmay pang rukula ako nang pangkuaon. Nya napagali kuan diri asa to. Kini radish man ni. Sala paning rukula, radish akong gitanom kini Kini. Nakoy naibot nga isa nabilin pagkahurot sa radish mo ning rukula na pod akong butang. Radish bitaw pero pula siya. Dayon mas tsadang inani kay mas dagan siya og nutrients kaysa madagko na siya. Pares bitaw sa bata nga ang bata di ba daghang energy kaysa tiguwang mas digi sila kapuyon lakawa undak-undak ag lukso-lukso. Inana gyapon sa tanom mas daghan nimo kuha nga nutrients multiplied to 4 to 40 times ang nutrients sa gagmay sa baby plants kaysa dagko. So magtanom ka og pitsay imo nang kanon na pay mga gagmay pa inani pa kadagko, duha pay dahon, tulo pay dahon, upat imo nang kwaon para mas daghan nga nutrients imo makuha. So kalabasa pod mga lisos kalabasa ayo ilabog. Itanom diri akong buhatan anang lisos kalabasa kay wa may yuta nga dagko nga luag. Itanom ko ng kalabasa diri pagka napay duha ka dahon. Ako na dayang isagol sa salad or magata ka imong ibutang didto. Bisag unsa basta kay imong makaon imo dili malabog ang kalabasa ang liso or pitsay gagmay pa ang pitsay imo nang panganon kay mas daghan siya nutrients. So gamay ra imong kanon daghan na imong nakuha.